Pökinti Sangyo Lerim Goshugi. Tarim Pökelini Tonga Shipji Sum Rapne Metal Pendachuva Mintuk Davet Seba Gutang Chiluniton Chudule Dao Chungi Bet Seba Ge Sapubu Lerim Yendoshugi. Tarinki Lerim Nanto Chino Conskem Gochumcho Gasa Dilita Yagal Hojo Men Court Soki Zetinche Sugar Ne Chipkyo Yopare. Certain Larun Choga Gitasha Dorjita Tatu number Chirbu Tomba Leguteni. Kanashungi Chede Rawa Chisam Dore Dongshimbe, Betun Sishushik Yinje, Eri Trezo Kikana Letun Tembe, Ninship Gapsu Pumi Kusabne, Sungbekor. Europe Trezo Tumi Penangi Pumi Kangi Shudula Tunan Chembe, Senjo Namekor. Pumi Manchitu Tozo Kembosunam Tembe, Cho Gyabje, Domang Yangtang Rumbuche, Kudung Shubu Gapsu, Cheja Shubekor. Gyasa Dilir Gyaga Trezo Pedun Gyabgyo Tobe, Tochen Sumba, Gonson Namekor Jeshugi. Sangyu Shifta Shamla Seguna. Chino Conskim Gochumcho, Tarin Sugar Potane, Gasa Dilir Chipkyo Ganyo Barre. Zechadana Sani Tseva Guni, Consocho, Gas Dilir Tenshebe, Dili Perkan Zune, Long Ngupchu Kovata, Pig Menzikan Union, Logya Kove, Tuten Sunzi Zegotola, Ushu Zegureto. Tuten Ten Nindan Shiringla, Nangyobatan, Tuten Unje Zegote Tola, Chede Gunto, Pemitizoki Churikale, Yuto Kamakele Cho Penangado. Mutu Conskim Wichumachoki, Dilir Zetin Kaji Gangutan. Tetrela, Teva Jujini, Ashoka Student Kanki, Convention Center Sheve Sokanto, Chamzeta, Ningje, Teshin, Tingdu Zamlingna, Chulukta Mandeve Sanju Kirintan Soki Jushitola, Kalup Zegutan, Teneteva Jubshine, Yaralojo, Ku, Dalilame Tolobdo, Benzo Kansawa Unjeki Zegor Chipkyo Kyangyu, Teneteva Jubken in Nishupar, Moenkot Devon Lose Lingto, Kyawantan, Sirikbel Henso Tola, Namshe Tang Gengu Ge Jungkong Ge Jushi Doleng Tola Ushu Zegyu. Tenetsevani Sajigni Devon Gomba Unyene Longo Trugya Kove Tuten Sungsi Tanta. Geshel Harambe Labatarsun Ki Gendu Ba Shetan Dunga Samla Leke Zena Zegyu. Tenetsevani Sani Ninki Ngado Geshe Matang Nishu Samla. Geshe Mechake Zegyu Tang Cheyudu Mungo Denlo Unyene Longo Ngupchu Kove Tuten Sungsi Tola Chipgyur. Teje Larian Dilir Chipkyu Kyane, Rosso Teden Chushuan Namla, Junjuk Chemu Lewu Geba, Gachu, Zena Zekyu Soki, Zetin Rimbashi Kanguredo. Kasan Seba Duni America Trezoki Kana, Letun Tembe, Kana Nangi Domi Topdan Nedantang, Timgi Wangyu Lata Chejo Tela, Nishib Na Yobare. Lerim Te Ari Trezoki Kana Letun Tsokchungi Tsozo Kushab Chris Smith Tang, Charo Tsozo Kushab Marco Rubio Namni Ki Tsokyo Nashi, Nyamshu Nankeni Pepatan, Gary Yugo Falungon, Zalung Gomdrupa Soki, Tsode Sosio Kusab Dune, Kana Shungi Tawe Siju Lata Kembe, Kongshu Mirik Tenzu Kadu Ka Motu Shifta Shubatan, Pemi Kusabdu Pemi Tikzuki Changari Kusab Tenju Pembasirin Cho Nyamshu Nade, Pedan Pemi Nedun Kaji Setun Shuyobare. Nedun Tenzu Ni Chuke Milen Ke Kana Ki Sishung Ne, Pegu Nade Ki Lama Ngunzin Chegu Sulu La Tejuki, Pegi Nambe Chejo Ki Chegor, Nangjung Chebe, Chajue Tang. Lawar Tengap Zamling Na Nambe Lomye Khan Cheshu Satabe, Serda Lanun Chogar Dorshik Donjimbe Chaje So, Penangi Pimi Chede Rawanki Netang Kortang. Number one, religious freedom. Having to seek atheist government's approval for recognition of reincarnated lamas is the ultimate political tool to undermine existing Buddhist practices. There are many cases, but the ongoing destruction of the Larungar, the biggest center of Buddhist learning, not only for Tibetans, but also to scores of Chinese, and repatriation of thousands of monks and nuns from the center, forced to pledge never ever to return, is a case in point as to how China views religious freedom in Tibet. Neduniwa Perangyon China Parsu Dawon Tola Gagdom Chebatang, Lawardu Gagala Tugon Wanchen So Neje La Gyugyu Tongchen Top Sargan Chochen Chirdu Chebatang, Gagala George Sawanam Tugon Wanchen Shuma Jubar, Chin Jungi Be Damju do Chir Pela Logo Be Zenga Tongchen Baso, Pemi Drogyu Rawanki Nedang Kortang.
And freedom of movement, apart from the enormous restrictions on Tibetans to move from one part of Tibet to another, particularly into and out of Tibet Autonomous Region, Tibetans face tightening control to travel abroad. Tibetans who have obtained passports are being recalled, and Tibetans who are already in India to receive Kala Chakra teachings from His Holiness the Dalai Lama in January 2017 have been ordered to return home before the end of December or face consequences. Tishin Jigu Ringlu La Tonglen Chegu Siju Pemi Ting Langdar Ki Tamda Shukje Chejimbe Zara Ki Nedang Kordang Pemi Lanamebe Uti Jino Konsikyam Goy Chimbachone Peki Kanyo Setup Su Nime Umenam Ki Siju Zinshin Yogor Seju Chisam Zekyang Konsichola Katewa Soki Gyunzu Cheshin Yogor Je Nyense Chudu. And use of counterterrorism as a tool to control Tibetans and branding allegiance to Dalai Lama as splitters. These are the four things I want to outline. Yang Kutsap Tenjone Tabar Ari Tone, Konsichota Sinzi Jete Kitsun, Pemi Chepsi Goti Katan, Ari Trezo Konwoki Tumika Jete Tang, Tabar Ari Pedun Mixe Deduba Kwasha Tang Pedun Yenship Nawatang, Pemi Benjo Roram Gashi Nawa So Ari Shungne Gabyo Nawaka Pendo Hajang Chungyoko Yensen Shudu. Yang Tareki Yenship Kapsu Pemi Kutsapne Ari Sishung Savatang, Ari Trezo Nila Pedun Tan Deve Tunzen Chungni Jenki Samja Shi Kyang Buyobarde. Samja Te Konsu Ari Penang Tang Gyana Yugur Nangso Jeki, Dromi Toptang Nedang Tola Doshipki Gengur Cheshe Nangobatang. Benje Rimbuche Choki U Gary Lu Shobo So Chepsi Zumbanam Ludu Yongtap Nangobatang. Ari Sishung Sabe Chisi Lenkanki Ari Pedun Mixe Deduba Gemba Shi Gyoni Nyurdo Kosha Nangobatang. Sinzin Sabe Konsikyam Gwenchomacho Kankyo Jete Shude, Tenge Lamso Gyungyong Nangobatang. Tishin Gyana Nangi Tangyung Miriki Nedang Tokshible Ari Shungte Minatang Sargoba Peto Gobatang. Penanki Pemi Teng Tangnu Kotap Chegova So Shudu. Suggestions to the new administration in the Congress. Number one, as an integral part of the U.S. policy on China, U.S. should play a pivotal role in highlighting human rights situation in China, Tibet, Uyghur, and Southern Mongolia. Number two, U.S. should advocate for the release of all political prisoners, including Panchen Lama and Liu Xiaobo. Number three, the new administration should implement U.S. Tibet Policy Act 2002, including early appointment of a senior-level State Department Special Coordinator for Tibet. Lawar Tutari Nyenship Kap Tenkap Gyana Shungne Serda Larung Choga Ki Tasha Torsik Tang, Tazu Number Chirbi Tongshimba Te Korla Shifta Ngotoyan Shuyobatre. Nyenship To Kuzap Tenju Choki Legu Teni Gyana Shungi Puna Chede Rawan Chisam Dongre Tongshimbe Pezun Seshu Shik Reje Shubamase. Gyana Shungi Legu Diwo Pemi Tazu Number Tang, Teshin Nangchu Lomnyewa Gyari Han Mirik Manta Shik Yoba Tenzuan Kangi Teshin Yogorso Nyensen Shude, Adi Sishung Sawatan Trezo Nine, Gyana Ki Koti Tsotang Kamyunane, Tade Chaju Di Kotap Nangobatang, Trezo Ne Nedun Te Korla Treju Jona Yongwe Bugu Cheshudu. But this one example can exemplify how Chinese government views religious freedom inside Tibet. And we have been appealing the Central Tibetan administration in Dharamsala. You must have seen videos of monks and nuns being forced to go back and asked to sign. They were even dancing. They were forced to dance and sing praises of the Communist Party after they go back to their respective regions. So, certain things which are unimaginable are happening. And we hope the U.S. administration, this is still ongoing, so we hope the new administration will definitely pay attention to this and bring it to the notice of the Chinese authorities that this is not acceptable to the U.S. government. And I think the Congress should also adopt resolutions, to condemn these kind of actions by the Chinese government. Nyanam Pemitik Zu Kajinine Yang Yamde Gasola Serda Larung Chogar Sungyo Gobe Zada Bugu Ki Sagwe Serda Shikpe Watanta, Panden Sikyong Bomram Palosan Senge Chota, Panden Chiti Lenzo Ki Chozo Kimbosunam Tembe Cho Namni Ki Kamadun Jenki Nyamba Shikyang Unje Nayo Patre. Brussels Kuzab Tenju Tashpinzola Ki Neti War Chuku Tensi Dele Rimbuche Tambate Samo Niman Hamula Tan Chiti Domi Toptan Tembe Deyo Leje Tensi Sonamla Jeki Europe Jitun Sobe Chede Rawan Sungyoki Mixe Kuzab
Kusha Yan Figel Choki Zebe Europe Trezo ki Tumi Kaji Jete Nando. Trezo Tumi Penangi Pimi Kangi Shudula Tunan Chembe Senjo Nando Batang. Mixe Kuzab Choki Pimi Chede Rawana Gyapyo Nanguni. Europe Tunzo ki Zinshimbe Shize Sangju ki Tadu ki Langcho Tan Timbashi Reje Songdo. Yang Europe Trezo Nando Pau Shebe Peki Nguju Lonye Sibuyan Shudubar. Trezo Tumi Zue Hajang Tonang Chembe Sikshik Nandula, Tumi Laszlo Trokish Choki Lonye Di Europe Trezo Na Pöden Lingno Nangyur Pendo Yongyu Yin Che Songdo. Kuzab Tenje Dashpinzo La Ki Kyang Pöden Lonye Di Dabu Gyune Nucho Batsue Pimi Rangnu Meze Tangwe Nedan Sedun Tubgyur Pendo Yongye Yin Kwa Songdo. Jete Kapsu Kuzab Tenje Ne Tengkap Gyana Shunge Pönangi Serda Larun Choga Tochik Zamdoma Sepe, Trezu Namki Shedang La Tseka Sojinbe Nedun Kortang, 대신 charlu jinda thangbu na be thuki khole wangchen kapsu phene chushur peken namla kyana shunge thamda mixi cheshi yogor so shune trezo ne ngebar tu nedön teda ki thola kongshe gyagyo nangtab yongwe shudu nangdo shenyang pemi kuzab na be Europe tinzo ki chide ledön tsembe nangdo kyana thang dromi thoptang ki lekon thang Europe tinzo ki dromi thoptang ki mixi kuzab chotan le Pöge nedön kordan Europe Tunzo tan gyanan waki delam thola kodu lobu nangdo mase lekyan delam gyungyon nangto yikcha dölen so nangyu kelen yan chongdo. Cheyu tu pimi kuzam nabe Europe Trezo ki pödön gyabgyo chobe lenzo nangdo nyamshu nangyo barre. Tada pimi kuzam namba France gyaza Paris nangdo pene pödön shudu nangshi barre do. Pemi manchidi chozo kembasunam tembe cho gyabje domang yangtang rumbuche kudung shukbu kapsu cheja shudu. Rumbuche cho dawa jube tseba chuyanga ni gyagage tongke Hyderabad mengan shikdu kushiwar shekbatang. Gyabje dodu rumbuche kagonshin dunta sumring kanto cheden gombar gonzo chumbu sabke tanche dawa chungnibe tseba nini gyabje tingu kenze rumbuche yangsi cho tang goenjang chokdu rumbuche cho lachung rumbuche cho Chokdu Kyanggang Drugu Rumbuche So Ushuki Shitrotan Dorsim Choga Jeki Kingko Tantewe Jinsik Choge Kone Kudung Shukui Nangdo. Chozo Chogi Kudung Rumbuche Jeshutan Ladanki Jeyo Namla Jete Nangdo. Kudung Shukui Kapsu Denjong Gawe Segyu Tang Nangsi Kalun Cho Ngade Shunki Neyo Mina Druk Shunki Trezo Tumiche Gyase Tongta Gewa Jaryo Baredo. Teni Denjong Ngade Shunki Shungde Nyangi Kongsen Yang Tangyo Baredo. Nga gyurtenbe seje gyabje domang yang thang rumbuche ni phe rapchung chutu be sadu taw chukjik be cheba chu chil jikdong gup kya ni sagu lor kutam batang jikdong gup kya shibju sheni lo kham thanggu jongke khongdo domang kyasang koindo ku khongme thila nga swe shube jene ku khongme ngolop domang soktu rumbuche choke che gewe sheni mangbu tyune yige thilo ta khardi yang sumso doji loben la khove le sola changchwe nangdo Rumbuche gyana shungi zinsung chene zyonkang na lo nishu ringla dukzhung nar jo tseme nyangwe chungwa tang zyondo tobe jesu pyo kya den larsu tang dewe chale lapchen mangbo shik zene tar kungtang kechu kyabke tola kushiwa shekyo barre. Gyaga trezo pyo den gyabkyo chokbe chokchen sumbate gyasa dilir gongzo nangdo. Chongdur gyaga trezo tumi pyo den gyabkyo chokbe chokzo kushib shanta kumar choki zogyong wo. Sidun chokba ka ngayi kuzab trezo tumi tang jubdun tang nunchen chik pimi man chidu lenzo ki chokshin ajariya ishu pinzo cho tang chidu kunjo yangbe la dili kuzab tuyankang ki tungche gyaga pedun gyabkyo chokbe zonzi chokdung lekung ki songdung pakwe chidu lekang ki leje ni jene nyamshu na do chongdu na zo jinong konskem we chumcho gyaga trezo na dinshu kor tang pyonan ki tate nedang kor Pimi tikzu kachini ne pyo ki sadun to geji na legu pecho tang. Tengi tsungdu trejo ka la gershib tang maung ledun nangcho to la tredo nangdo. Yang tsungdu to la nyeja sobu gegab ne jinong konskem chumbacho dinshu nangdo bar. Ngangju ki jimu trejo tang. Deshin konskem chumbacho la gyaga ki chi nyenda chebe barat ratna sengda tengi ngebar tu bunang gobe. Trezo timi kuzab sochung ne gyaga silun cho tang. Jete nangde inga nito ne bögu shugyu sogi trejo kaji shanando. Daw chukjikbe nangdo pemi manchidu gyune ki kuzab chochung ne gyaga ki trezo wongme chokzo choki ube trezo kongwo tumitang shibju sheksum la jete nang yobarte. Di tsamne taringi sangyu lerim chukde shuguyin Tibettv nire sangyu ka tibetonline.tv tang
YouTube na Tibettv nina sikyo tishin shamgo tazi sumge tone nyere sangyu kha sikyo shamla dharamsale namshin ngwa ta pegmenzi kangi nyere cheje lot siluna pegi nyende sikyo la tsamri shu pegyalo nyidong gyada shibju shesundang rabjun judumbe namlo metele penda chube tse chu resa pasang redo daga thume dang jinda chungyi be tse ku injin jungri ni saju yin be tse sang teni ledun so chigyo sangwa namni gadun cheba lungda tarjo zugba michen jewa zadar ke dang kejin nedun la chue cheba ten shengba dang kangba zigba dang nyowa chue la chenyen cheba menjor cheba royang so gyuzela loba tada semo so cheba lamdu shuba tarse cheba lakshe rila loba chela sang lakbar du lukdan chatinam ki lasa yinbe sangwa yu pyogyalo nyedong gyada shibshu shisundang rabjun chudunbe namlo metelu penda chube tse chukchik resa pemba redo daga namru dang jinda chungyi be tse chu yinjing jungtui ni sa chu yinbe tse sang terde nyinte ledun so chikyur sangwa namni sang tongwa tang chapchu shuwa tsegu yangu cheba lamka sowa dang lasoyo cheba yuda doikimla ming shuwa dang taba kiso goju sowa royang so gyuzela jangwa gengwe sowa tang sangwe chwe cheba chela sangwa yu choni loda changsharan rowa sang wengyang drengi namgu yinbe kimdu drenbyo chemi nye tujeche